Kajing lekai sibet ako por price deng kan longap deng ka Croatia Persia ya karimorko. Kane kade kajing akun banyak ni ya katat place. Kumban supen kemau karimorko haka quarter final kala penlim ya ka Portugal katba haka semifinal kala sya remno haka Fran da arla not goal. Habu pai siki player jong karimorko kim dalong kibatlat hadu kata-kata handrai kilong babi yang bor bat ki baklan bor. Bat ki don kamru banyak kun ke haka ne kajing lekai banyak ni ya katat place kum juru banyak ra ya kane katat place. Habu pai sya kari Croatia ru kalong kawe kari ka baklan bat kala penlim ru haka quarter final ya kawe kari ka baklan kata kalong ka Brazil. Bat habu pai sya ke semifinal kari Croatia kala sya remno dalai lanat gol ha kari Argentina. Habu pai sya ki player jong kari Croatia ru kilong ki baklan bat ki batbet ha kajing lekai football kadon ru ya we player bakrau lani bopa nam kata ulo ka Madrid ubedei unong yalam jong kari Croatia. Habu pai kat kum kine ki artli kiri kilong ki bayab yang bor bat ki areng kat bor kum ta kajing akun sibet kan long kajing akun ka bai itnat ha pedeng kine ki artli kiri banyak ni ya katat place. Perlu ngesapet na pedeng kine ki artli kiri mano bani ora ya katat place. Perlu pila ben komen tak ba komen hapo comment section na pedeng kine ki artli kiri dia no pi support bat mano bani ora ya katat place. Habu pai sik price lane kajing yo kari ka job ya kane katat place kan yo adu arpunyo million US dollar bat kum juru kari ka barem ha kane katat place kan yo adu arpusan million US dollar. Habang ipai kat kum kepisah India ke arpunyo million dollar kala long kumba ar billion tam AA kum juru ke arpusan million dollar kadang long kumba ar billion tam ha kapisa India. Perlu pila ban pedu hangne kat no kapisa US kaya per bat kapisa jong kari India. Perlu sampai cibet akpor price teng na preng gini ki atli kiri mano bani ora ia kasong pisa ka ba arpunyo million dollar bat mano bani ora ia kasong pisa ka ba arpusan million dollar. Semoga subscribe ya kan channel na bentak ki webat ki video bangin sa penmi kublai shibun.